Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Efirde haberler vaqti studiyada Lila Vidjatchalsha bugun programmamızda. Ermeni Bazar şehrinde ekologik vaziyet total nezaret altında. Balalar tatilge yollanıldı. Mutaxassislar zarar ketirgen buvlanuv ile bağlı meseleni çözmege tırışalır. Tavrida trassasının bir kısmı endi azır, yanı damartada birinci maşinalar keçti. Kırımның şimalinde zararlı maddeler darqılığı delili boyunca cinayi iş açıldı. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti boyunca Rusya Federatsiya Taqiqat Komitetinin matbuat xizmeti haber etdi. Cinayi iş açılığı için teşkiruf malzemelere sebep oldu. Şimdiki vaqtda ershini anlamaq uchun taqiqat ishlari bejirildi. Mutaxassislar qayd etganine ko'ra, Qrimning shimolida sentyabrning 3-4 kunlari zararli shaylar konsentratsiyasi normadan ortdi. Hakimiyet Ermeni Bazar şehrinde Titan zavodunun işini 2 haftaga to'xtatmaga qarar aldı. Shunday kislotnakopитель ile ne yapmaq kerakligini düşünüyorlar. Şehirde insanlar nasıl yaşagаны, zararlı buvlanuvda nasıl korçalangаны haqda bizim nevbetiki levhamızda. Опали листочки, но зеленые. Обычно осенью они желтеют, опадают, да? А это прям зеленые, все листочки облетели. Sevimli gül çiçekler ve bütün bereket bir gecede gayip oldu. Valentina Mikhailovna o'zi endi azbaraga maska kiyip chiqa. Açık havada 5 dakika bulungan so'ng ağzından химик dam paydo ola. Perikop degan ko'yda demir shaylar episi hujur bir pas ile ortula. Er shay to'tlandi. Дышать очень тяжело, да, очень тяжело. Першит в носу и вот в горле. Qrimning shimolida Ava ve Suvni ilimler akademiyasının mutaxassislari gece kunduz kuzataylar. Rospotrebnadzor xodimlari insonlarning yashashina ve sog'lig'ina ishda to'luka yo'q deb ishondiralar. Aniq qolgan shay kukurt dioksidi, ya'ni dioksid seri. Bu shayning qo'qqisi og'ir, ammo bo'lgan dozalarda u xavfli degil. На сегодня это 5 точек, 4 в каждом интервале времени, то есть 4 раза в сутки. Каждый раз по 5 точек. Плюс еще жалобы. То есть люди, когда звонят, мы подъезжаем, тоже делаем замеры. Bu gaz Qrimning shimolida qurilayotgan texnik xavfsizdan darqaldi. Bu yerda cho'q yillar davomida dunyoda eng buyuk Titan zavodi istisal elementlarni saqlay. Ava qarordan ziyada sıcaq olgani sebebinden to'plang'ichlarda suv buvlanib bitdi ve yerli sakinlar yaramay huquqqa alishgan olsalar bile böyle ximik hujumga azir degil ekanlar. Никто ничего не подрывал. Никаких диверсий не было. Озеро оголилось впервые вообще практически там за 20-25 лет из-за погодной ситуации. Yerli mekteplerde ve balabaqchalarda 2 haftalik tatil e'lon etildi. 3000 balani shifoxonalarga rahatlanmaga yo'lladilar. 3 soat davomida istaganlarni epis avtobuslarga o'tirib Kezlevga ve Baxchisaray rayonuna olib ketdilar. Zavod vaqtincha o'z ishini to'xtatdi. Sakinlar uchun ajile telefon bog'i ochildi. Vaziyatni operativ shtab ko'zadi. Shaharning soqaqlarini kunda bir qancha kere suvnen yuvalar. Shaharlilar faal shaklda olgan absorbent ilojlarni sotib olalar. Ilojxonalarda mushterilar cho'q. Я шел на работу, на своем платком закрывался, шел с работы, купил маску. Приехала, мне даже никто не сказал, что здесь такая трагедия. А потом в такси сажусь, и начала себя плохо чувствовать, тошнит начала. Думаю, ну, значит, что-то случилось, и точно. Bu hodisaga endi huquq qo'riqchi organlar meroqladilar. Taqiqat komiteti jinoiy ish ochdi. Ular eminlar, zavodda xavfli shaylar ve qalimtilar saqlanuv qoidalari buzuq. Kezlevning shifoxonalari Ermeni Bazar shahridan kelgan binden ziyada talabini qabul etdi. Ballarni operativ shaklda hazırlangan binalarga yerleştirdiler. Bu planlashtirilmagan 2 haftalik tatil haqida Qrim hakimiyeti qarar chiqardi. Bu vaziyat avada kukurt cho'qlashgani sebebiyle bağlı. Ballarni nasıl qabul etdiler ve ular tatillarni nasıl shaklda kechirajeklar? Sultaniya Takayeva tarif edecek. Beklenmegen musafir, yani binden ziyade balalar geleceği haqda bu yerde tek sabah bildiler. Akşam ise onlarını sıcak kabul ettiler. Все корпуса у нас готовы. Новая постельная. Корпуса отремонтированы у нас. Я думаю, это видно. Мебель и так далее, и так далее. То есть мы готовы принимать детей в том объеме, который нам будет дан. Balalarını emdi sıcak akşamlık bekley. Aşhanede endi masalarını donatalar. Tecrübeli aşçılar tırıştılar. Tek esas aşlardan gayrı mingen bulkalar da pişirildi. Котлеты. Вот. Свежие, вот только пожаренные. Посмотрите, какие аккуратные.
какие они аппетитные, вкусные. Лагерде әршей керегі кібі. Атта мирақлы мединеве спорт программасы уйдырылды. Хадимлер, эминлер, балалар яны шарайтты озеріні тынчыве онайтлы дояджақлар. Ну, сейчас готовят ужин, потому что дети с дороги, и, естественно, они на несколько часов в дороге, и нужно подготовиться так, чтобы дети покушали и потом пошли отдыхать. А с завтрашнего дня у них уже будет программа, и как вот в детском оздоровительном лагере, это у нас и кружки, и по интересам у нас всякие мероприятия, квесты проводятся, ну и, естественно, море, солнце, все как положено. ГАИ хадимлерінің озғаруы или 12 автобус лагерлерінің янына етіп келді. Балалар нахлиеден тушып, әршейні мирақ или бақып чыққалар. Бекленілмеген тәтелерге пек қуваналар. Нормально, веселились. Как будете отдыхать? Как проведете 2 недели? Хорошо, задором, весело. Оджалар есе вазиет ахта тефсыр бермеге истемейлер. Расскажите, как доехали? Я не буду говорить, извините. Девочки, без комментариев, пожалуйста. Бір қачы даққада автобусар бошады. Балалар екі бинада ерлешкен сон ашханеге ел алажақлар. Вот 400 уже на одну территорию выгрузили, высадились дети. Сейчас сюда, на эту территорию вторую, 300 детей выгружаются. Сейчас мы их быстренько размещаем, потом кормим. Зарар көрген регионларда қалған балалар Сақви Бақчысарай районларындаки шифаханелерді ерлешежеклер. Екіншіден 11-ге сыныфлардың талебелеріні Оджалар ве мектеп екімлер озғарajak. 1-ші сынып талебелері ве мектеп чағына етмеген балалар шифаханелерде ана бабалары есер атланajaqlar. Султания Такаева, Виталий Голубев, Миллет Ичун. Крымский титан кислотонакопитель донатмасында химик моделлерінің юксек концентрациясы топланды. Бұл қырымнан шымалінде химик дарқалауының себебі олды деп хабер етті Русия Федерациясы Роспотребнадзор идаресінің ребері Анна Попова. О қырымға иш зереті еле келді ве Эрмени базар шәрінде шақсен бұлынды. Оның сөзлеріне көре кислотонакопительде су в себе салчақ. Бұл себептен авада зарарлы моделлер пейда олды. Роспотребнадзор мутихасларны этрафтаки муытны теренден огренелер, өлчевлер бір күнден дорт кере кечірілі. Русия табиат назырлығы Эрмени базар шәріне Росприроднадзор идаресінің меркези аппаратындан девлет инспекторларны йоллады. Русия Федерациясы табиат ресурслар ве экология назиры Дмитрий Кобылкин бұл қарарны қабыл етті. Бұл ерде ава лаборатор незаретлерден кечірілі, нәтижеде қанун бойынша қарар чықырылажақ, шында авада хавлы моделлер болынғаны қайт етілмей. МЧС хадимлері Қырымнан шымаленде февқуледе вазиет көрсетмеге ажет йоқ деп білдірелер. Бұл вақта бүгін оператив штабының топлашуында жанлы эфирінде Жұмхуриет бойынша МЧС идаресінің мудир муавина Алексей Фридман хабер етті. Согласно критериев оценки чрезвычайной ситуации, которые утверждены приказом, нет необходимости введения режима чрезвычайной ситуации. Остаемся в том режиме, который у нас сейчас утвержден. Давайте говорить так, коллеги. Мы и так сегодня все действия, которые совершаем, они соответствуют, по сути, режиму ЧС. Просто мы его не вводим в связи с определенным нормативом. Но по большому счету мы работаем, делаем и так все возможно максимально для того, чтобы ситуацию локализовать. Қырымда МД Титан заводының хафузларына суф берілуі меселесіні чезмек үшін иш группасы яратылды. Мутихасларының фікіріне көре эсас вариант Каркиниск көрфезінде суф чекюв. По вашему указанию мы вчера проводили исследование воды Каркинитского залива. По предварительным данным, получив в лабораторных условиях смешения воды Каркинитского залива и содержимого кислотонакопителя предварительно в условиях температурного режима начала подниматься температура, то есть какая реакция пошла? Да, незначительно, но в принципе допустимо. Допустимо. Да. Енді се башқа хаберлерге кечеміз. Құруджилар керіште Қырым көпіріне алып келген yolda асфальтның соңғы қатыны төші башладылар. Эпосышлер сентябрның 30-да екінленежек хатырлатамыз. Енгіл нақлиеви автобуслар әрекеті майсының 16-сында Қырым көпірі açылған күні башланды. О вақытта құруджилар yolны 2 қат асфальт бетон иле төшіген әдділер.
Таврида трассасының бір туюм дамартасында әнді нақлие қатнай елінің бірінші невбетінде ішлер екінленді. Бұл елда чеші тарабалар қатнай жақ умумен құрыжылар бөле 18 нақлие туюмыны тахменін 70 ел ве 18 көпір құрмақ кереклер. Бұндан ғары 30 ел асты елжылар кешіті тікленілмек керек. Таврида трассасыны бірінші невбетті керештен Ахмежитке же 2 елақлы ел 72%-ға азыр. Бұл ақта Қырым Жұмхуриятының ел қожалық Девлет комитетінің ресі Сергей Карпов хабаратты. Бірінші невбетте әнді 105 километр ел асфальт еле тошылды. Умумен есе бұл 190 километр. Екінші невбетте әлі 5 километрлік дамарта. Трассасының умуми азырлығы тахменен 40%-ны тешкіл етте құруджилық 7 дамартаға бөлінді. Оларының 6-сы Қырым Жұмхуриятынден кече, дабырысы Ақияр шарының территориясында. Трассасының умуми ұзынлығы 250 километр, оның фияты есе 150 миллиард рублені тешкіл етті. Джанкой районында юк машинасы еле дешетлі қаза МЧС ве ГИБДД хадимлері чалышалар. Бүгін Джанкой районының Алабаш Кунрат, яғни Амурска көйінде енгіл ве юк машиналарының иштирагы еле қаза юз берді. Зарар көргенлер бар. Бұақта іштімей ағларда шатлар хабираттылар урулув себебінден енгіл машина жидди шекілде зарарланды. Шатларының малыматына көре бұл машинада зарар көрген адамлар да олды. Қаза ерінде МЧС құртарыжылары ве ГИБДД хадимлері чалышалар. Бұл ерде кечмек біраз қиынжа. Кефешер Қырымда мұсылман мезарлығы олмаған екене бір ердір. Яқын ерлешкен көйлерде есе ибадетханелер жоқ. Шер акиметі бұл меселерінің асыл чезгені ақтабызым невбетеке левхамыздан білерсіңіз. Кефе шерінің янында ерлешкен Султан Сала көйінде ерлесакинлер мәжбүрен өз евлерінде намаз қылалар. Мында не жами, не де келсе бар. Діни байрамларыны да кечермеге ер тапып оламайлар. Ерлі мұсылманлар чоқ йыллар девамында ибадет иншаатыны құрмақ үшін кичик бір ер дамарта айрылмасыны істейлер. У нас мечеть есть, временная мечеть это. Но мы хотим, вот, чтобы нам дали землю вот здесь, чтобы мы могли здесь все мусульмане молиться. И на это праздничные дни, пятничный намаз. Своими силами мы можем построить мечеть. Ну, конечно, если нам спонсор будет, это нам даже это будет очень хорошо, и нас это будет большая поддержка нашим селам. Bu sene böyle ciddi mesele gerçekten de çözülüp başlandı. Büyük kefenin general planında indi cami ve kilise kurulması için yer ayrıldı. Hem de mezarlıkını kendileştirmek için meydan var. Söz sırası kefede Müslüman mezarlığı umumen yok. Şimdi ise insanlar öz soy soplarını mecburen Baybuğa köyünde defin ettiler. Эти вопросы проработаны. На этапе включения в генеральный план отмечаются места для культовых сооружений. И для того, чтобы совместно мусульманство, христиане, православные могли обсудить и расположить места для удовлетворения потребностей всех верующих. Kefe hakimiyeti ögünde koyulgan vazifelerden birisi bu reabilitirlergen grajdanlar için 2 çok katlı evinin kuruculuğu için toprak damartlarının ayrılığıdır. Hem de şehirde halklar dostluk parkını yaratmaya isteyler. Gelecekte o merasimlerini geçirmeye yardım edecek. Сегодняшний наш рабочий визит еще раз подтверждал, что проверил работу в данном направлении, как ведется администрация города. В целом уже подводятся итоги. Я думаю, что в ближайшее время, еще буквально к концу месяца, мы уже будем четкое видение разрешения всех этих вопросов. Mezarlık teritoriyasının hazırlanığı, xoralar ve yollar kuruculuğu şimdi din cemiyeti ve investorlar tarafından yapılacak. Ama sakinlerinin sözlerine göre en esası bu yer damartası ayrılgandır. Kalgan işler de yavaş yavaş becerilir. Enver Ablaziz, Dmitri Nizavoy, Millet için. Қырымда шақси евлерінің құрылып бітірілмесіне ярдым ету программасы мұвақиетінен амелге кешіріле. Малей ярмаданын репрессияға ұғыраған гражданларға беріле. Бүгін комиссия азалары Ақмечет районында 6 құрылыш объектіні бақып шықтылар. Бөлу қадимлері ве капитал құружылық идаренің мұтеқаслары эпосы адреслер бойынша евлеріні көрген сон тешкіру фактларын тізділер. Бұл весиқалар ве фото мальземелер, милитлер ара мұнасебетлер ишлері ве сүргін етілген гражданлар Девлет комитетіне йолланылacak.
Баштам ескен турмуш шартларға қымет кесілежек, сонра евнің азырлығы ве керекли мади ярдымның колымы тайын етілежек. На сегодняшний день, получается, в случае отсутствия у людей тех минимальных условий для проживания, данные объекты подпадают под рассмотрение на комиссии. Это отсутствие, допустим, оборудованных санузлов, оборудованных кухон и хотя бы одной жилой комнаты. По данным критериям рассматриваются такие объекты. В случае, если это все есть, данный объект не попадает под принятие положительного решения о выдаче материальной помощи на завершение строительства. Live in Blue Bay адлы халқара джаз фестивалі Коктебелінің уч мейданында кечежек. Тедбір чешіт мемлекетлерден келген, юзге яқын ижирачыны бірлештірежек. Джаз фестиваль Коктебелдей 10-жы кере өткералі, бұсене фестиваль мұсафырлеріні айры жәмерақлы программа беклей, барам кешірілген күнлер девамында фотосергілер ве мастер-класслар тақдим етілежек. Фестивальге кіріш бедава істегенлер давет етілелер. Қырым Жұмхуреті бойынша Русия февкуляде вазиетлер назырлығының баш идаресі тәнбиелей. Сентябрның 6-сының сонына же Қырымнан кемер ерлерінде күчлі яғмурлар афат, бұрчақ санеде 17-20 метр сурятелі ескен ел бекленілі. Қырым Жұмхуреті бойынша Русия февкуляде вазиетлер назырлығы сакинлерінің диққатыны бұна желпетті ве хавсызлық черлеріні әрейет етмеге чағыран. Бөлелікнен бұзым яңымыз сонына етті, өз сағыңызға мұқайт олыңыз.